नेपाली COVID-19 कोरोना भाइरस संक्रमित न्यू लखन हे पेडो व निसव गुई पेमा थ्यांगुदो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कथा मंगलबार पेडो व सचिव नीन हे मेसिको परीक्षण याबले डेन्यांकन हे च्यामेसिके संक्रमण पुष्टि जुगो ख वंगुनी पेगोदुने ने निमलंका अस्पताल वसेली डिस्चार्ज जुबिनी गुल्या न्यू लखन हे दो व न्यासव पेशोमा थ्यांगुदो नेपाली गुस्तव हे पेमा सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुना चंगुदुसा वंगुनी पेगोदुने कोरोना संक्रमण छमन शिगो मदो अथे चीना नेपायत मुक्क च्यागुल्लख डोज कोभिड-19 या खोप बिगो चीना नेपायत कोभिड-19 विरुद्ध मेगु सोंगुल्लख खोप अनुदाने बिगु जुगदो नेपाल नीति चीनिया राजुर हो यान्छी सामाजिक सञ्जाल ट्विटर पाखेको ल्याया खोप बिगु ख थागु ख चीना मेगु सोंगुल्लख दिसे च्यागुल्लख डोज खोप बिगु को जुगु ख चीनिया सरकारी खोप निर्माता सिनोफार्मा डेगुगु खोप नेपाय बिटेंगु ख सठो खोप यात आपतकालीन छले जाया सरकारना अनुमति बिटुगुदो खोप 80% तक प्रभावकारी जुगो ख थागुदो ठोसिया ह्य भारत झिगुल लख डोज खोप अनुदान बिगो ख सरकार नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वया नेकपा लिसे बाटा याको नीति निम दुजया पुच निसोंगुदो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल व प्रधानमन्त्री या परराष्ट्र सल्लाहकार राजन पट्टाई दुठ्याको बाटा पुच निसोंगु सरकारी प्रवक्ता सञ्चार व सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वर गुरुङ जानकारी बिगुदो मन्त्री गुरुङ विज्ञप्ति सार्वजनिक यासे विप्लव पुच लिसे बाटा पाके समस्या समाधान याता निम दुजया बाटा पुच निसोनागु तका ढागुदो सरकार समिति देखे टुङ्का विप्लव पुच न बाटा पुच देखेको तयारी यागो दो विप्लव पुच यात 28 फागुन 2075 निसे सरकार प्रतिबद्ध तयाटगो दो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थ यात प्रधानमन्त्री पद पाखे हटे यात ढासा निडन लिपा 2/3 बहुमतले सिंहदरबार लिहावेको टका टागो दो मंगलबार चापाया पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन यासे वेकन प्रधानमन्त्री पाखे सुना न हटे यात ढासा न मेगो चुनाव 2/3 मत हेगो टका दाबी याना दिगो दो तर वेकन थ यात हटे गो यात उली अफ मौजूद आसे हटे याना केने त आठ्या न बिया दिगो दो थ म छुना पर्या नीति मुद्दा मलवाना गो तासे प्रचण्ड माधव पुच यात व्यङ्ग्य न याना दिल थ राजनीतिक याइ म व्यक्ति जुया न्याय फनेको नीति नागरिक माझ वनेगो व नागरिक हे न्याय बिगो विश्वास वेकन व्यक्त याना दिगो दो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठट संसदीय दलीय नेता पाखे विधि समस्त रूप चिकेता दाहाल नेपाल पुचयत हत्या ब्यादिको दु सोमबा पोखरा नेकपा ओली पुचय कार्यकर्ता त सम्बोधनीय गोज्याचोले वेकन गोख थयादिको ख ठुगु सम्बोधनीय चोले वेकन थयादि द विविध रूप नाप्ला बैठक सताबी चासले विधि व पद्धति कथा थत चिकल थासा थ प्रतिपक्ष चोले द तया डोटासे वेकन थयादिल दत्या प्रतिपक्ष चोने ठुंगा हाक्न निगोटी हे गुजी प्रम ओली प्रधानमन्त्री पद सुया त गताजना दैगु मखुथासे विधि पद्धति वे त इनाप याना दिल वेकल न्यस तया दिल अविश्वास प्रस्ताव तया चिकेको मखु गताजना प्रधानमन्त्री या चिकेको लोकतान्त्रिक विधि पद्धति गजाको जुई प्रम ओली सम्बोधन छोले दाहाल नेपाल पुच याके बहुमत दुगो ख अस्वीकार यासे थम पार्टी गताया नीति बियादीको बहुमत आवया गलत रूपमा छगु डोपन बियादिल प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध आनहुगुहे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता यागु जुगुदुसा दाहाल नेपाल पुचेल संसद विघटन या खुनुहे दर्ता या नाटकको अविश्वास प्रस्ताव या थाती या तेंगुदो वंगो फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालत विगत संसद पुनर्स्थापना या व दाहाल नेपाल पुचेल तयातको अविश्वास प्रस्ताव छुजुइ थैगु नियस बोलना चंगु इले उकु पुचेल हापाहे प्रस्ताव या त थाती तया नुगु प्रस्ताव यंकेको तयारी यागु खसा सर्वोच्च संसद पुनर्स्थापना आरएसपी ठुंका देया राजनीतिक पिस्का कथा न्यागोले नुगु प्रस्ताव दर्ता याको तयारी ज्याचंगु ख थागो दो दाहाल नेपाल पुचलन हापा दर्ता या नाटकको प्रस्ताव थ्याने मयंकेगु या कारण राजनीतिको कानुनी ख थागो दो सर्वोच्च संसद विघटन निर्णय या त बद यागु छोले बिगु आदेश प्रम ओली संसद विघटन यागोले ए निसे हेजुगु फुक कथा या राजनीतिक गतिविधि या त शून्य ए थागोले पुलाङको प्रस्ताव न जा मोयको ज्या नुगु प्रस्ताव यंकेको बारे पार्टी सहल जुगु ख सिदुगु दो
लोटिया बाइपासे जोना कुना टपि अभियन्ता सुमन साइमी लिसे च्यामेसित निसर्ट टोटो गुडो वेक अप पिन्ट सर्वोच्च या आदेश लिपा निसर्ट टोटोको अभियन्ता रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ जानकारी ब्याडीको ख फागुन 12 गते गैर कानुनी टवरण जुगु सडक विस्तार लिसे सर्वोच्च अदालत या आदेश विपरीत बाइपास लगाए निर्माणाधीन बालाजु सूचना केन्द्र या विरोधिया चोले सुमन साइमी महेश्वर मानन्द रुचित श्रेष्ठ मनोज श्रेष्ठ भीमदेव श्रेष्ठ मिन साई निरञ्जन श्रेष्ठ व सञ्जय तामाङ यात वंगु बुधबार जोंगु ख वेक पिन्ट परिवृत्त अमानवीय तरिका बन्दी यागो ढाँसे तत्काल रियाया माग नाप अधिवक्ता जितेन्द्र बजाचार्य रिट निवेदन दायर याना दिगो ख वे रिट निवेदन या सुनवाई यासे यागो चोले सर्वोच्च निशर्त रिहाई आदेश बिगो ख स्थानीय 39 परिवार या छेठुना ये महानगरपालिका अनसूचना केन्द्र डेकेको ढाँसेले स्थानीय पीडित परिवार टाई निसे विरोध याना वया चोंगो ख अभियन्ता तेता जोसेले स्थानीय नेवा डेडबु बृहत नागरिक आन्दोलन उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार विरुद्ध सङ्घर्ष समिति लगायत या ठिठी सङ्घ संस्था बिना शर्त रिहाई या माग याना न्या निठा विरोध प्रदर्शन याना वया चोंगो ख थयको नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदो जी सञ्चिला महर्जन अलि जी नरेश थेतमियाट न हुने त ओजाम्बियाडी छ ठौया छिगुडी पिजिमा सुबाय जयमावे